لسر پرسکرێکا سوتەمەنیە لە ڕۆژئاوای کوردستانی بتایبەتی لە باژارێ حەسەکێ گلی و گازندێن وڵاتیان ژێ نەبوونا مازۆتێ وێنۆچەکانێ me dara hebd û tevlî me be dara dem baş e. Dem baş lîla. Dara çi zanyariyên nû divî derbarî te lê cem te hene sûtemen niha rewşa sûtemeniyê li bajarê Hesekê çawe ye xelkê gilî û gazinda dikin gelo kêmbûn heye? Bi rastî lîla yanî Belê. ew ji bo Wêrzestanê ew def'a yekemîn ji belavkirina sûtemeniyê ji bo rêxistina sobê mala bi rastî ew ya hatiye qedandin. Gilî û gazinê xelkê yanî dixwazin eger def'a di dwal ser wan belav bikin ev jî yanî ji mafê wan e çi mala heye di bermî 400 litr dike. Belê. Nemaze ev rojana jî bi rastî sermak gelekî zor li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê geştî jî hebû yanî rojane qeşa û seqem heye. Lewra yanî xelkê hewcedarê got mazotê ne ez yanî wek salên berê çawa dikirin yanî dihiştin hepî xwe diexirandin heta gotêk keve buharê de ji bo bêjin weleva dinya bû buhar û nema hewceyî mazotê ne. Yanî dixwazim bêjim yanî îro yanî ez tekez dikim gelkî gelek mal bê mazot jî mane. Aha. Vir yani hewcedarî mazotê ne. Belê dara ez xwazim wêyekê nas bikim te got ku destpêkê wekî beşê yekê wekî defeyekî ku hatiye belavkirin li ser xelkê. Her malbatekî çend litr ji wan re derket û nirxê wê çawa bû? Ez behsa destpêkê dikim. Meha hat belavkirin sala çûyê her malekê 2 bermîl yanî 2 bermîl 400 litr hate belavkirin. Yani li gorî endamên malbatê yan jî heger çend malbat kêm be yan zêde be 400 litr. Li gorî bîtaqa kaxeta deftera ailê çi aîla hebe ne li gorî hejmara neferê yanî 16000 û nîva her bermîl 16000 nîva 2 bermîl bi 27000 dike 27000 دور في نرخي 7000 سوري عفوا 37000 2 برميل يعني او نرخي قال كي باش يعني نرخي بس برزقريك تشوفوا يعني الجينا جي مازوت يعني سيفيك بوتها شواتان الجينا جي مازوتا جران رش يعني ناي شوتاندن او برزقريك هبو يعني نا بقشتي هاتا بلافكرين مازوتا قال لكي فاقش. بلي بلي دار او مالباتن كنت بحثي كركو قالك شوان نها مازوت للجموع نمايا بداوي هاتيا واف برسكريك للجموع درست بيا او مالبات تشاو خد خدين دو في ورز زفستاني وكي تبحثي كرجي كو السرماجي زيده بويا وكي مها زفستانية تشاو خد دبرينن تشتكن يعني يعني او انا مجبور هرن مازوتا قاچاغي بكرن او جي نرخ بهای یعنی لتراوی 400 450 ورقی افجی بهای یعنی براستی یعنی چمالا های گو روزی یعنی به 1500 بشوتینش برگ دبو دور 5 لتر یعنی روزی دبو که بشوتینه اف دبوات سروانی بکلف دور 2500 یعنی هر روزانه مجبور قاچاغی بکرن. بله بله داره اف پرسکریک چما درست بیا گلوش نبونا مازوت یان جی مازوت جبوی دروی روش آوا تیه و گوهستن براستی هری تیه و گوهستن دروی روش آوایی بس چاوای يعني برنجكي تنظيم برنجكي تخطيط بلكي ناي بلافكرين الجينا جي مثلا هناك بلكي زيدي بعرا خببين هناك جيناك ينوان يعني برنجكي نا بلكي نا تنظيم كرنتي بلاف كرن ياك مثلا زيدي حقي خد بي يكيمي حقي خد بي افاياجي هي يعني افاياجي تشيد به برسجريك شي يعني او يعني على اساس بطاقات تايبت كاغت تايبت جبو مازوتي تشيكري افاياجي نتشو سرا يعني او مثلا كاغتا مثلا قلت شني تايبت برسجريك هنا كان الفرن هنا كان الكردستاني هنا كان
چون دربی روش آوا و بطاقه خال برهشتنی کاغتی خو السروان کاغتا خلق دستینن افرز گریک هنه لیلا بله گلک سپاس جبونو چکانی مدار عبدو جو باجار حسکی لسر زانیاری انت